Кирсова күйін Михаил Тузлов адына лицейі топлады үйренечілері Гагаузияның Кантемирін үйретмек құрымнарындан. Ол ұшу айдыннадыжыларын Кириллын хем Мефодиин славян язысының құруcılarına ададылар. Ко бүгін ходуланмак хем гүліш күні олсын. Коруйын хем севін хепсіні не булгарларлан bağlı. Йортулу программада Гагаузиядан хем Кантемир Долаянından bütünden 77 үйренечі пайлды. Программаның темеліне булгарларын культурасы алынды. O мастер-класс татылықларын hazırlanmasında диктант yazılması hem halk хорусу. Считаю, что такой формат очень интересен. Sayırmani bu takım format meraklı uşaklara deyini. Biz biliriz ne kadar uşaklar bugün öğrenmeyi hem dinlenmeyi severler. Писать, учиться, но хотят и отдыхать. Umut ederim siz bugünkü oluşu nice sevgiyi uşaklara, öğrenicilere kabul edersiniz. Uşaklar kulinariyada yarıştılar, hazırlayarak bela bulgar yemeklerini nice banitsa, tarator, musaka, şopski salat hem sarma. Onlar hazırladılar da reseptleri de açıkladılar. Ben sayırmani hepsini lazım öğrenmeye hem korkmamani sayeni deneme yapma. Yemekleri yapmayı severim, sifte bunu yaparım ama beğenirim. Var olan paylanlarla ileriden tanışardım, kimilerinden bugün tanıştım da birlikte yemekleri hazırladık. Bugün biz birerde yemekleri yaparız, laf ederiz, bu meraklı bir olur. С нечто нового за CBC. И днес не готовим заедно, не се запознаем, не говорим общуваме, и това е много интересен опыт. Oluşun ikinci payında ana dilimi severim diktantı açık gök altında geçti. Tarayıcılar başışları 1700 hem 500 lei kabul edecekler. Ödüllemek Hiderli sayın 21'inde Kumrat Devlet Üniversitesi'nde geçecek. Bu takım oluşu hani bir taraftan diktant yazılsın, öbür taraftan da yemek hazırlansın yoktur olduğu. Hodulanırmani hepsini yetiştirdik. Uşaklar da bulgur кухнясына sevindiler. Забавляваха и успяха да се радват и на храната на българската кухня. Нашият празник. Bizim yurtumuz o sevgi Bulgar diline, aşçılığına, kulturasına. Koy işidilsin, hani Гагаузияда Bulgarlar da yaşarlar. Нека да се чуи в Гагаузия, че тук живеят българи. Oluş master-klasslan başarıldı, Bulgar xorusundan hem nice Bulgarların birleşmek günü. Svetlana Dimitrogla, Ekaterina Mikhailova, Grigoriy Stavilov, Mariya Kazaku, GRT Haberler.